จะน่าเป็นยูเมียนเนี่ยหอกิงอีมวนน้ำไม้แต่มาเจวันเจียนฟินแซงยาวนะเมียนหลุดเมียนอ่านะเยจิวกินาตังนินยาวเยยาวเนี่ยยอดพุนไม่บัวตรงมันเหี่ยวโหยูเมียนว่ายูเมียนว่าให้ตู้มาฉางปวดเร็วไม่บัวอยากให้ตายเป็นนี่หอแซงเนี่ยนี่ยาวตุลงเนี่ยนี่สเก่งเจ็บตัวให้เนี่ยยามฟินแซงมันเหี่ยวกว่าเหี่ยวเท่าบุยูเมียนนี่ว่ากว่าเหี่ยวเท่าบุเนี่ยเสียงปานเมียนนะเสียงต่อยเมียนโอ้ตรงเห็บเนี่ยบ่ฟินแซงเหี่ยวจังเนี่ยโอ้อันนี้มันซึ่งเฮียจ้างเยอะเพื่อยูเมียนเนี่ยตองนะแต่เมื่อการไม่แต่เมื่อฝั่งจันเนี่ยตองเรียนมาจ้างเซฟุนกอยเยี่ยมมาเห็ดฟุนกอยเยี่ยมฟันตู้มาหอแซงแต่ตัวเซลออยโหทำบุเมียนหวานนะแต่ฟินแซงมาซ้ำเนี่ยแหละมาซับตอเนี่ยโอ้แต่ยายังเมื่อได้ยูเมียนก่อนนะมาซับตอฟินแซงเนี่ยเมื่อเต้าตัวออยโหเมียนหวาเมียนจางหน่อยปุ่งเราเมื่อดอกบุกันยูเมียนที่เจ้านะคุณจอยกินเสียงหัวแต่โอ้ยังได้นะเบอร์ยูเมียนก่อนนะตุ๊กtôiจะลุ้นยังฟังของแซงนะnhưng mà nó tùy tìm dùng tại nó mà vừa làm hiện tại ha và lông như vật gì mà chế to vừa tẩy xuống nó vừa mà bản hộ chứ bữa nhiên miền quả việc cái bữa miền quả mình cũng quả chẳng có thể vừa vừa họ xem ngoài đây thôi vừa ta nó đun nhiên phải nó xuống ta hai tổ tu mình nhé tổ tu chủ nhỏ thì vừa anh chỉ con tại anh con pan kia. Let's go back to page 1 again before we move on to the last page. Thì chẳng đúng pan là vừa là tụi con tề này mấy cua như quả sọt trên đây là vừa trên rồi vừa tham thì nhung bài trên mình là trò vừa bị nhau không hề thực tiễn. Okay, let's review what we did earlier, okay? And ta gang mảng tôi xin chào bữa tu con thảo như cháu giờ bị sẵn khăn nó rồi nè giờ bị khăn là con gì ok rồi cha vừa tôi chỉ còn bữa con như cháu sẽ bữa con thảo nè bữa con như bùng tàu con như bùng tàu nè need define con thảo work to talk so con anh trai con buồn bữa đảo buổi miền hoặc con chẳng là con thọ và buổi mặn gì đây sang thì tư bài tại xin anh thế này là vừa mặn gì nào tại yết khang tôi chỉ buồn con mắc này phải number one đó ok chúng mà là chia xin hòa ok chia xin hòa này buổi mạo giờ này tại nhị khang tại phán khang năm nay English translated right dân cái gì mà nó con tụi con remember chỉ con một bố vợ con sẽ tụi con buổi miền hòa là buổi mà ed hắn chạy mấy ca này cho thọ right thọ so buổi miền hòa mai ed là bữa cha chiều nào là con tụ con là phải talk. I talked yesterday anh hỏi về tụ con ok để anh bữa như hòa giống mai về chưa hòa ta define con singular pro bữa anh Jamaica là bữa anh s con she talks, he talks, I talk. Buổi miền bản mà thế này. Buổi ta con nhìn con, mẹ con, yêu con, nhìn bùa con này được chịu họ buổi mai vừa nói S biệt này. Con này, tụi mày chịu sẽ con được chịu buổi miền bản thế này. Hết chiên chia tổng bữa con, tụi con, sao con mà nhìn phi khăn. Buổi mảng vậy này, từ nhị khăn ok. Nhị khăn này con chia xin và mấy chiang
มีหดเต้ามีหดเต้ามีภาพเป็นเจียจินหวาไม่เจียงใน English จะกองที่ไหนอย่างนี้คือเจียจินหวาไม่เจียงเนี่ยผมมีหวาใหม่ยุ่งมีมากองโอเคมาcái nào con chìa con nhẹ chào cái nào đảng của con tụ con rồi này con mà con chìa con nhẹ so nó mà pua châu vải hôm nay dễ xuống xuất cặp thì là con những phần nặng thì ham phiếu thế tiên như thế so as you can see tụ con chìa con nhẹ there are three different wordings. They're similar but different when you put them in a sentence. Into your sentences, they have different meanings. At your time, ba na and consonant, okay? Mien xin hòa, mien xin hòa. Mien bài, vừa mien hòa nó mà con, and sa con. And cho nên cái này talk, like talks. Thì con là Jamaica này so my s hàng con nhìn con là hàng nói với con he talks she talks bữa miền nắm mai ở chẳng chân bữa miền nắm mai nhìn con tao con là con hay nhìn mai con là sự cha là con hàng nói là bữa miền nắm mai này thì chia tấm pan mình xin hòa con chứ nhỉ mình xin hòa con chứ nhỉ này màจะโจทย์จำได้อยู่ใจแต่จะนั่งแต่เยอะมานะcon trên nhì ok con trên nhì một quả nhỏ tụ con chìa con mẹ và nó chỗ này con trên nhì nó bữa mai giật quan bản nó ní hai món nó quan món nó phi hăng nhưng mà bút ta lộn nó phi hăng ok ya kita na đàng xin hòaเป็นสื่อหายิ่ง future แล้วพวกcon con ถ้าสีบัวนะbữa so con nhận hút what meaning we have not seen it yet. It's coming. It's going to happen any moment. Reference to future. When we hit the corner, mình can not so can thảo nan vậy. Ai làm biển anh bữa cha nó bị ta cái. Bữa mai bữa mai trên nhé, bữa mai chia, bữa mai mẹ. Thế quả nó đấy. Cặp biển non. Chưaว่าconแต่นะเป็นตัวจีนหยุ่งเยอะเบอร์นี้มีหวานนะมาที่มาไหนมาที่ question มาที่มาไหนไม่ใช่ตรงแต่โอเคnhưng bữa mà cái đi để là chỉเป็นก้องเป็นหวานเป็น sentence โอเคเป็น sentence ได้ที่cái điทางอันหอยเยตุกองซึ่งมาอันหอยเยตุกองok anh hỏi với tụi con của mà chơi con tự nhiên tham hoài nè tụi con và trong buổi hải tụi con và buổi ta biệt kinhเป็นหวานนะน้องหลงจะเป็นหวานให้สันแน่นอนanh hỏi với tụi con I talked yesterday anh hỏi với tụi conนั่นนี่มาจาก English translate ใจไหมกันนี้anh hỏi với tụi con ok The reference to Tukong reference to past tense yesterday. But chẳng chứ không Tukong mà sao con là những thiếu cái tiền nhỏ thì sẽ hỗn tỏi. Lìa thôi ye con chịu nhé. Tại nhị khăn second sentence tại nhị bài bản. Thôi ye con chịu nhé. I have talked yesterday.นั่นนี่ยังนักหวายจังเบอร์กองหมาหน้ามีนจินว่าไม่เจียงนะ
Mien Jin Hua Mai Jiang นะมี dot อยู่ตรงนั้น I have talked yesterday and I ยี่ก้องจีนนี่โอเคนะนี่เอเลยนะอันนอตายเลยบัวคุณบัวขอแซงทุกวัดที่อยู่ในจิตตาฟ้าคังอีน้อยยี่ก้องอีน้อยยี่ก้องนั่นเป็นไงดอทตัวนั้นตาฟ้าคังตัวนั้นหวยนะเป็นอีจันนะเป็น present tense present tense ตัวตาหมักนะหัวนะบุญยืมเมียนว่าแต่กองอันนี้ไม่มีมันสุดจ้าไม่มีสุดทิมกับฮาไปทิมจานด่างมันสุดไม่แต่ให้ในการนะนี่จะต้อง my talks นี่มา ed นะนี่เกียร์ตายยังหัวเพลงนะบุญเมียนประมาณเท่าไหร่บุญมา ed แบบบุญสุดจ้าแต่ก็อีจันมีจินยี่จ้าโหนะมีจินหวานนะบุญตัดตัวเจ้าหวานสายพูดเนี่ยโอเคเดี๋ยวนี้สิตากล้องอีน้อยยี่ก้องนะนี่ขนาดกล้องอีน้อยยี่ก้อง I talk today และเสียงข้างนอกกองกับคุณบัวโดยจันลุนเดินนำบัวกับทุกปีเนี่ยบัวเป็นเพลงที่มีโอเคหรือจะตั้งทางนะอีจันยี่ก้องเช่นนี้บัวเมียว่าก็อีจันยี่ก้องเช่นนี้นั่นนี่ดอทสู่ตรงนั้นมีจินหว่าก้องเช่นนี้นะมีจินหว่าก้องเช่นนี้มีจินหว่าก้องเช่นนี้เมื่อปัดได้อ่ะ everybody see that okay อีจันยี่ก้องเช่นนี้สดเต็นดักหวายว่าเมื่อทุกปัดตุกก้องสตุตายดักก้องนั่น in reference to past tense it's already happened อีจันส่วนหน้าก้องเช่นนี้ต่อเช่นนี้แต่ add to ก้องเปิดมี my different meaning basically means ing ห้ามบุกก้องจะไม่กลาย ing I'm talking right now I'm doing right now happening right now okay เรียกจีตายจะเรียนคำนะยังหอยเยอะอ่อยก้องยังหอยเยอะอ่อยก้อง reference to future tomorrow อ่อยก้องถ้าใจก้องด่างผมนะอ่อยก้อง basically means it's not happening yet it will be happening start with ก้องยังหอยเยอะอ่อยก้อง I will talk tomorrow which is not now or yesterday okay so bữa chẳng chứ này in hoa như quả nó sẽ quả tàu sẽ con thầu bữa con nó cho quả bữa tàu tại than biển này gia dẫn gia khăn gia tại con của bữa khi tụi con tụi con chìa con mẹ phải ít chẳng miền trên con phải con trên nhì phải hỏi con này vừa lún ba miền nó vừa từ hộ hiếp từ thao đài thì nó vừa tại hay hiếp từ con thật sự bùa con nó vừa tầm lại hay hiếp từ con thật sự okay ready to read it one more time okay you gonna start first yeah start with one con nghe bù tạc con nghe phụ tao good job kia chinh hóa chia xin quả chia xin quả kia chinh hóa mai chẳng chia xin quả mấy chẳng ok mình chinh hóa mình xin quả con chinh nhé mình xin quả con trên nhé đang chinh hóa đàn xin quả ăn hoi nhé tụ con ăn hoi yeah tụ con ăn hoi nhé con kia nhé ăn hoi yeah con chia nhé ok y hoi nhé con y hoi yeah con y chang nhé con kia nhé y chẳng y con trên nhé giang hoi y ỏi con chẳng hoi yeah ỏi con okay my hiếu nải if you have any questions
No? Okay, good job, good try, good try. Okay, rồi mình sẽ con này. Okay. Con nhẹ bùn tàu. Con như bụng tàu hả? Chia xin hòa. Chia xin hòa, okay. Chia xin hòa mê chàng. Chia xin hòa mấy chàng, okay. Min xin hòa. Mình xin hòa, okay. Min xin hòa con chia nhẹ. Mình xin hòa con trên nhé, okay. Đang xin hòa. Đàn xin hòa, Ác nuôi dễ tu con. Nói dê túc con, okay. Anh nuôi dễ con chia nhẹ. Nói dê con chia nhé, okay. Y nuôi dễ con. Y nói dê con, okay. Y chàng dễ con chia nhẹ. Y chẳng dê con trên nhé, good, okay. Trong hồi dễ ôi con. Chẳng nói dê ỏi con. Okay, Annie. Con nhẹ bùn tàu. Con như bụng tàu, okay. Chia xin hòa. Chia xin hòa, okay. Chia xin hòa mai chàng. Chia xin hòa mấy chàng, okay. Min xin hòa. Mình xin hòa, okay. Min xin hòa con chia nhẹ. Mình xin hòa con trên nhé, okay. Chàng xin hòa. Đàm xin hòa, okay. Nói dễ tu con. Nói dê túc con. Nói dễ con chia nhẹ. Nói dê con chia nhé, hả. Ít nói dễ con. Y nói dê con, hả. Ít chàng nhẹ con chia nhẹ. Y chẳng dê con trên nhé, okay. Chàng nói dễ ôi con. Nè, cho hỏi con, oh, lột chia. See, that's good. That's good. The last sentence, thì you know what that means? Y chẳng dê con trên nhé. John hỏi dê con basically means I'm talking right now. I will talk tomorrow. That's good. We'll end with that. So today you guys learning it. Một bộ tôi tạm một con. Thì mẹ con John hỏi dê hỏi con như là good hả? Lột chia. Okay. Này, con một giọt béo nó mà chở nữa. Em bữa cần nhiều béo mặn tê sâu nữa. Này, sâu khả năng và niềm bài thật mà yết mà nhìn, okay? So when you guys get home, what I want you to focus on is just by looking at the structure that's laid out right here. Look at the wordings, how it's combined into Mien compound word each will put together in a sentence that it means something different than what you see. So until you see it in a sentence, sometimes it's not what it meant. And when you see it right here, you see the total, the bottom sentences put together, just basically reference to the grouping up here. We have all the words with all the past tense, future tense, all put together right here, and each of them reference to each sentence right here. The first one right there, the first sentence right here. They yet come one and tu con thảo tại này em tu ở chỉ cái ta bài bên nào bài tại trên nào cũng được quả. So when you see that, one of the ways that you can study and remember is just look at the words itself, then try to simulate that into the sentences, to how it's formed and what we use the word for. So, kun mẹ vừa gặp hùng hệ tí nhớ thầy